Igisirikare cya Uganda cyatangaje ko ingabo zacyo zifatanyije n'iza Congo FARDC zishe uwitwa Abu Aden n'umunyasomaliya w'umuyobozi mukuru mu mutwe w'iterabwoba wa ADF. UPDF mu itangazo rigenewe abanyamakuru yasohoye yavuze ko Abu Aden yiciwe mu mirwano yabereye mu gace ka Maruru ku birometero 7 uvuye majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'umujyi wa Boga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Boga ni umujyi uherereye mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa, intara ingabo za Uganda zifatanyije n'iza FARDC zimazemo amezi akabakaba 4 zimwe operation Shuja ya gisirikare igamije guhiga abarwanyi ba ADF. UPDF yavuze ko kiriya kihebe cya ADF cyishwe nyuma y'amakuru yatanzwe n'abatasi yerekana ko ibyihebe byo muri uriya mutwe byari muri kariya gace bibaririza amerekezo yabigeza mu gace kitwa Mitego. Uretse Abu Aden, ingabo za Uganda n'iza Congo zaniciye muri iriya mirwano abandi barwanyi 6 zinafata bimwe mu bikoresho bya gisirikare. Ku itariki 28 Gashyantare, ingabo z'ibihugu byombi nabwo zari zishe umunyatanzania witwa Amfurusi nawe wari mu byihebe bya ADF warasiwe ahitwa Kirunga. Ku bwa UPDF kuba hakomeje kwicwa ibyihe bya ADF bikomoka mu mahanga bishimangira imikoranire uyu mutwe ufitanye n'imitwe y'iterabwoba ya ICC, Islamic State ndetse na Al-Qaeda yo muri Aziya, nk'uko UPDF igisirikare cya Uganda yagiye ibigaragaza. Mu makuru yandi akomeje kugenda avugwa muri aka kanya, mu butabera mu karere ka Nyanza Mugimba wavanwe mu Buholandi yakatiwe imyaka 25 y'igifungo kubera jenoside yakorewe abatutsi. Urukiko rukuru rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga byambukiranya imipaka wahamije Jean Baptiste Mugimba ibyaha bya jenoside kandi rumuhanisha igifungo cy'imyaka 25. Iki gihano yagikatiwe kuri wa 4 tariki ya 17 Werurwe ku cyicaro cy'urukiko mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Jean Baptiste Mugimba yashinjwaga ibyaha byinshi yakoreye mu bice bya Nyakabanda na Nyamirambo mu mujyi wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge. Uyu mugabo w'imyaka 63 yoherejwe ava mu Buholandi muri 2016 kandi kuva icyo gihe yagiye mu nkiko akurikiranyweho ibyaha bya jenoside, umugambi wo gukora jenoside, ubufatanyacyaha muri jenoside, gushishikariza rubanda gukora jenoside, ubwicanyi ndetse no gutsemba nk'ibyaha byibasiye inyokomuntu nk'uko ubushinjacyaha bitangaza. Icyakora urukiko rwamuhamije ibyaha bibiri birimo umugambi wo gukora jenoside n'ubufatanyacyaha muri jenoside. Mu Gushyingo 2012 u Rwanda rwatanze inyandiko y'ibirego ndetse n'icyemezo cyo guta muri yombi Mugimba Jean Baptiste wari umunyamabanga mukuru wa CDR mu gihe cya jenoside, ishyaka ry'intagondwa abayoboke baryo bakaba baragize uruhare muri jenoside. Nyuma yaho muri 2016 yoherejwe mu Rwanda icyarimwe na Jean Claude Yamuremye wahamwe n'icyaha cya jenoside agakatirwa igifungo cy'imyaka 25 umwaka ushize. Mugimba Jean Baptiste yahise abwira urukiko ko ashaka kujuririra iki cyemezo kandi biteganyijwe ko azashyikiriza ubujurire bwe urukiko rw'ubujurire. Abasirikare b'Uburusiya bakaba bafatiwe mpiri muri Ukraine baburiye Putin perezida w'Uburusiya ko azamuhagurukira nk'uko babitangaje. Abasirikare b'Abarusiya bafatiwe ku rugamba bashinje Perezida Vladimir Putin gutuma abagaba ibitero by'iterabwoba muri Ukraine bamuburira ko bazamuhagurukira. Abasirikare bamaganye igitero ingabo z'Uburusiya mu minsi ishize zagabye ku bitaro by'ababyeyi mu mujyi wa Mariupol bavuga ko ari igikorwa cya kinazi. Igitero cyaguyemo abantu 4 ku itariki ya 9 Werurwe barimo n'umugore utwite. Abasirikare 3 basanzwe ari abapilote mu ngabo z'Uburusiya zirwanira mu kirere. Mu kiganiro na televiziyo ya CNN baburiye Perezida Putin ko ibyo ari gukora atazabihisha igihe kirekire. Bati ibi ntuzabihisha igihe kirekire kuko abasirikare benshi cyane basangiye ibyiyumvo bimwe. Ati butinde butebuke tuzataha. Abasirikare kandi bashinje abayobozi babo bakuru mu ngabo z'Uburusiya gukorera ibyaha biteye ubwoba abasivili b'abanyamahoro muri Ukraine. Mugamo bati ntushobora kubabarira icyo kintu. Umwe muri abo witwa Maxime yagize ati sinzi igishobora kurengera amarira y'umwana, yemwe ibi bikurushaho n'imfu z'abaturage b'inzirakarengane. Ibi byose ntibiri mu kwambura intwaro Ukraine ndetse no gutsinda ingabo za Ukraine kuko kugeza ubu imijyi irimo abaturage b'abanyamahoro iri gusenywa. Aba basirikare baburiye Perezida Vladimir Putin mu gihe abakurikiranira hafi by'Uburusiya na Ukraine bavuga ko abasirikare bafashwe mpiri bashyirwa igitutu cyo kwamagana ubutegetsi bw'i Moscow mu Burusiya. CNN cyakora cyo ivuga ko ubwo bari abasirikare bayiganirizaga bari batuje, yemwe ngo nta numwe muri bo wambaye amapingu. Maxime yavuze ko abenshi mu basirikare b'Uburusiya badashyigikira ntambara
nyuma yo kubeshwa ko bagiye muri operasiyo ya gisirikare mu gace ka Donetsk bakisanga bahanganye n'abavandimwe babo muri Ukraine. Yavuze ko Putin n'abantu bo hafi ye batangije iriya ntambara kugira ngo bagere ku nyungu zabo bwite bitwaje gukuraho abategetsi ba Ukraine bitwara nk'abanazi. Yavuze kandi ko mico ya kinazi cyangwa se iya gifazi abona muri Ukraine kuko abaturage b'iki gihugu ntaho batandukaniye n'abagenzi babo mu Burusiya. Mugenzi we witwa Alexei yavuze ko atari bo bagenaga ubwo bagomba rero kurasa cyangwa se icyo bagomba kurasa, ko ahubwo byaterwaga n'amabwiriza. Mugenzi wabo witwa Maxim Chernik we yavuze ko bibabaza cyane iyo batekereje ku makosa bakoze. Yavuze ko bishobora kuzatwara umwaka wose, imyaka 10 cyangwa se imyaka 100 ngo umubano wa Ukraine n'Uburusiya usubire mu buryo. Gusa avuga ko nta wakwifuza kubaho nyuma y'intambara kubera ibyayibereyemo. Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rukinga muri Uganda baravuga ko bambuwe imirima bari bamaze imyaka irenga 10 bahinga. Bamwe mu bayambuwe bitwa ko basubiye mu Burundi kandi ntaho bagiye. Inkuru irambuye Iginashusi Bahije. Zimwe mu mpunzi z'abarundi twavuganye zituye muri inkambi ya Rukinga zivuga ko zarenganyijwe n'abayobozi bavuga ko zasubiye i Burundi muri gahunda yo gutahuka ku bushake kugira ngo zamburwe amataka zahingaga. Uko niko zimwe muri izo mpunzi zatangarije ijwi ry'Amerika. N'iyi minsi mikeya twagize gucya tubona ahantu hose twatujwe nk'abarundi duhabwa amataka yo guhinga bahahagaritse, noneho tugiye turakurikirana bavuga ngo impunzi z'abarundi ntazikiri mu Rukinga zose zaratashe. Kugeza ubu impunzi ziriho ni iz'abakongomani zonyene, kandi twebwe mu Rukinga turi impunzi nyinshi z'abarundi kubera yuko tushika amavirage tujwemo impunzi z'abarundi. Twagize ngo tugiye kurima ahantu twari dusanzwe turima, no kuvuga polisi hamwe na kamandati, no kuvuga bavyukiramwo bavuga yuko ata muntu numwe yemerewe kuba yo hahinga, kandi ariko ari dusanzwe twahinga kuva muri 2010 badutuza nyene ino muri Rukinga. No kuvuga rero biratangaje kandi birababaje ahantu twari turisanzwe turima kuva muri 2011 kugera uyu munsi 2022 akaba ariho baduhagarika kwahinga. No kuvuga rero kubivyo tubona yuko ataho tugiye kuva naho tugiye gusubira. Nkatwe abarundi twari dufiteho ubutaka tubasha kuba dukoreramo, hakavamo utuntu twongera uriya mutwaro n'ibihumbi 3 kugira ngo abana bacu babashe kwiga, cyangwa se tubashe gukuramo n'akandi kantu kabasha kudufasha kakunganira ubwo buyambi bw'amafaranga makeya. Ariko kirababaje cyane ko ubwo butaka nkatwe abarundi twabwambuwe bavuga ko impunzi z'abarundi zatashye, kandi impunzi z'abarundi ntabwo zatashye. Ndibaza n'ababashije gusubirayo ntabwo bashika ku miryango 10. Abarundi duhari turi benshi, ariko nk'urupande rumwe rw'abarundi barwambuye amataka ngo baratashye. Ubwo ni ikibazo gikomeye cyane, duca twiyumvira tukibaza ejo hazaza tuzabaho gute n'abana bacu. Abana benshi bicaye mu ngo ntibagishoboye kujya ku ishuri, abandi bariruka mu bintu by'ibinombe bacukura imisenyi kugira ngo biyayiye barebe icyo kurya kubera inzara. Nyamara ariko perezida w'iyo nkambi ya Rukinga kandi akaba nari impunzi ituruka mu gihugu cy'u Rwanda, ari nawe ushinjwa kuba yaratanze amakuru y'uko impunzi z'abarundi zatashe, avuga ko hari izindi mpamvu zatumye zimwe mu mpunzi zamburwa iyo mirima, kandi ko byabaye ku mpunzi zituruka mu bihugu bitandukanye atari iz'abarundi zonyine. Turi muri porogaramu yo gusaba impunzi nshyashya kugira ngo tubone ubufasha bw'izi nkambi. None umwaka washize bari batemewe kuduha impunzi, haje komisiyo yaje kugenzura umwanya, isanga umwanya wose uhari urimo ibigori n'ibishyimbo urahinze. Noneho baravuga bati nta kuntu dushobora guteza intambara, ntabwo twazana impunzi ngo dushyire mu yindi myaka y'izindi mpunzi, ntabwo twaba dukora indi ntambara. Ntabwo ari abarundi bonyine, ni agace k'umwanya leta yari yahisemo, ntabwo ari ukuvuga ngo batoranije abarundi bonyine. Iyo mirimo gucondoza kugira ngo irebe abadafite ahandi ni bangahe. Izi mpunzi z'abarundi ariko zemeza ko arizo zonyine zambuwe ubutaka. Icyo kibazo cyo kwamburwa ubutaka ntabwo bacyambuye impunzi zose muri rusange, bacyambuye impunzi z'abarundi zonyine nizo bambuye ubwo butaka, bemeza ko abarundi batashye. Ariko aho bahatwakiye numvise ava ngo bakoze inama bavuga ngo abarundi ngo bahora baharima ngo ntabahari, bamwe muhazirwa ngo baratashe kandi duhari
tugiye turabaza nta nyishu turonka. Nahamagaye ukuri ikigo cya leta gishinzwe impunzi mu gihugu Bwana Douglas Asimwe kuri iki kibazo, adutangariza ko ibyo impunzi z'abarundi zivuga atari byo. Yemeza ko hari abarundi batashe ku bushake bwabo kandi hakaba hari n'abandi benshi babisabye, atari ko ntabwo impunzi ishobora kwamburwa ubutaka mu gihe ikiri mu gihugu. Don't have that kind of information at all. I wonder where you are getting it from. Ati ayo makuru twe ntayo dufite, sinzi wowe aho wayakuye. Abavuga ibyo nabashaka gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma adafite ishingiro. Simbona impamvu bashaka kuvanga ibintu by'ihunguka n'ubutaka. Ntabwo impunzi ishobora kwamburwa aho ihinga ikiri mu gihugu, uretse ari izindi mpamvu zikomeye. Hari abarundi benshi batashe ku bushake bwabo, hari n'abandi benshi babisabye ariko batari bafashwa guhunguka kubera ibibazo by'amafaranga muri HCR. Yewe sinzi niba hari n'impunzi z'abarundi ziba muri Rukinga. Ikibazo cy'ubutaka n'ihunguka ntaho bihuriye. Can the land be entangled in the repatriation? Nibutse ko impunzi z'abarundi nyinshi zasabye gutahuka ku bushake zigasubira mu gihugu cyazo, ariko ukurikije ishyirahamwe ryita ku mpunzi HCR, ibikorwa byo gucura izo mpunzi byaratinze kubera ibikenewe kuzicyura bitari byaboneka. Muri rusange uwo muryango ushinzwe impunzi ku isi utangaza ko mu mwaka ushize wonyine impunzi z'abarundi zisaga 60,000 zahungutse, kandi hafi 50% muri izo mpunzi akaba zarahungutse ziva mu gihugu cya Tanzania, izindi zigahunguka ziva mu Rwanda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe na Kenya, kandi izirenga gato 1,000 zo akaba zarahungutse ziva muri Uganda. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Tukivuga ku kibazo cy'amasambu mu Burundi, urwego rushinzwe amasambu n'indi mitungo rwacyuye igihe hashize iminsi ine. Urwo rwego rwashoboye kumva imanza zigera ku 66,000 mu gihe cy'imyaka 16, ariko bamwe mu banyagihugu baravuga ko bari bakirukeneye. Kigali, Desire Hatungimana. Umugwi w'igihugu ujejwe amatongo n'andi matungo CNTB wavutse mu 2006 kugira uterure umuti amatati yarangwa mu basangwa n'abarundi bariko barahunguka ku bwinshi ku muzo w'umugambwe CNDD-FDD. Uwo mugwi ukaba atabubasha bw'amasentare wari ufise, ahubwo warujejwe kumva